Well, for luak duju mauti lubuai tami be TV ini amatien iwa yom tutuan me berukeri ka beruman ini amatin watie polling station achel mati ubia west watie katemo mir iru update itami be TV channel wako miri update malupe ngoge koy matika time and obien wanano dano tima duong mago gore mukene fudgitika bini yo and wadite mukore wako nen kit magwok koy ni chao me bolo kuyu buchake kwere and wamirni bit choki channel mameri wake look wa kor ke kor wako miri update tuju mo pore kum jemi kit mano bolo kuyu be waro kwere ni chaka ya chaka ne ke kome ni o ya gikine kit ma yo be waro kwere watika neno dano tima be dok dano tiki yob chuny maduong to twal go bero magiti so peaceful ichao makit man security gitika tino tiki bera mo pore peti kit wo mo ke ken wan be mi update duju marwate man tami be TV channel be chok we peking yob duju kit ma bokara kwere